Joshua Glaku melatih Depari peserta ketiga WS kedua nomor urut 4. Terarap-arap kelaku terhilu tendi pertangisanku barenda nari tempat tokoi ku sekerina lalit sita dingiti kelam kue man bandula bangsa aku mamaiti goda dap dada beban sie bagasaruku lanai ku gejam bagi ngarapkeun buah serai turah me ateku dele perbahanan perbahan kena iti lah kurang taipe mali janjindu hampur kuje pasal sampatan biringe lanai kamje dalam si gedang bangsa aku mamaiti goda dap dada pertasie bagasaruku lanai ku kejam bagi ngarapkeun buah serai turah me ateku dele perbahanan du karina na jadi murde sumpah mamel kedelah terburi adikin lu kalah tertambari ugang ini duranan kue gelah alowi sitik pela diukuri
kurang kaipe mali janji du ambur puja ambur puje